Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewɓoɓe chaine DJ Ben Production. On calminama goto foof inde mum e yettode mum. J'espère oɗon e jaam, min mboɗo selli alhamdulillah. Hande kadi en gari mbaɗen ko kewnoɗen wadde analyse. Hande noon garɗen ko wadde analyse série goto jouoto Fouta Vision ene wiye Polel. Série jurminiɗo baɗɗo gandal, baɗɗo kadi fayida, wonno o haalata ko gurnameje men. Sen kaali haala Polel ma haqqillaji men dutto e gorko biyeteɗo Sidik, on ko bammako. Sen belama ni mbiyen ko personnage principal, wonno guila fuɗɗorde ha gasirde ene saɗi épisode mo haalamo ko haaletake hen. E nder série o on jii la manière dont no wurduno e famille makko woni Polel e yummum. En jii no wurduno e hoddiɓe makko. En jii kadi no wurduno e yimɓe kadi ɓe jiidi taw ko baba walla yumme baba. Hayso tawi e nder série o en jii saha won haɓotoɓe mo guiley kongi mettuɗi, mais ittata konko omon nangi ko. Sankare bamum Polel woni Sidik woni sunare no feewi ha tenti e Polel e yummum. En jii Polel ñamara, o yarata, o fooƴi, o wattindi ko wiide omo waɗa recherche uji holno bammako yaari. Saha fof no yii haw anda o fuɗɗo andude gonga gonɗo heno, kadi woda kadi ko fali ɗum. Teskama e série ji kewɗi, sen belama mbiyen série walla théâtre walla film ene heewi fuɗɗarade mettere walla melam. En jii e série Polel oɗo, série o fuɗɗori ko mette hollen sankare Sidik waɗi yewede no feewi. Woni yewede nde ganduɗa nangone gurnam neɗɗo. En jii ɗum e Polel, en jii ɗum kadi e yummum. Wonno o yeehi o oppiɓe tan ko kamɓe ɗiɗi e galle he. Sen duttima e nder séquence uji e nder série o en jii Janice o no wayi, hoddiɓe fof ngari, yimɓe wuroɓe fof ngari kadi ha tenti. En jii ceernajo o nana waajo yimɓeɓe gueɗe kadi baɗɗe fayida. Omo wasiyo men so tawi neɗɗo yii ha yalti aduna wonko ɓuri sohlude ko wiyete duwaw ko wona yimɓe ene goya, ɓene goyto, ɓene goya ga. En jii kadi gote fof nana seedo e makko ko gueɗe moƴƴe. Kadi ɗum ɗon kadi aussi so tawi neɗɗo yii ha yalti aduna ene sohla yo neɗɗo oɗon kala ceedoroɗo e neɗɗo o yo waɗ feere ƴeewa kala ko ɓuri moƴƴude walla gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ko ɓuri moƴƴude ɓe mbadduno yo waɗ feere yaltina ɗen gueɗe. Wonno ko Allah tan woni jurmoroɗo, kañum woni jaforoɗo. E nder image uji kadi jaltoji en jii goto fof nana miijo ko wadduno e makko, guiley souvenir uji, guiley waajuji ha tenti e Polel e kongi belɗi ɗo wiyanno Polel e yummum Polel. En jii saha fof guila o hocca leɗɗe ha fof an a wona debbo leɗɗe, an a wona ni. Ɗeɗo gueɗe fof hollade men konko Sidik no wurduno e yummum Polel ko gondigal baɗgal fayida. En jii sankare Sidik hoddiɓe ala ko mbiyani yummum Polel, surtout o rugi. En jii saha fof o ko kiiraɗo kerti ɗen gueɗe. Ko série goto mo gandanɗa hoorema ne waɗi sens. So tawi neɗɗo yeeɓi ɗum tan ma yiyen aduna, jiiɗo aduna noon ma yiyen hoore mum. Ɗum noon mbeɗa sikki ko ɗo kanneren analyse hande o. En mbatta analyse série o fof saha fof men gar yimɓe kalan. Yimɓe hewɓe noon ɓooyi wiide yen mbaɗa analyse série o, mais saɗa waɗa analyse hunde yataw aɗa andi ɗum ɗo to fuɗɗi to holto jofata. Mbeɗa sikki yeɓoɓe chaine Fouta Vision fof andi série o holto jogori jofde. Wonno réalité ji puɗɗima yaltude de temps en temps
kala ko gandanɗa hoore ma jiiɗen hen en foti yewrede men gar aussi kalnen bandiraɓe donc hoto jejjite wadde abonné e chaîne o mbaɗon partager lien o kadi aussi yimɓe mbawa hebde doole mi salminima mi juurima wassalam